Maya payabak po kaya kung nga makiramdam kareng radyo at manalbeking kaya katamong online live streaming. Pag masusyan tayang yaning balalamisa para king kapiestan ding Santos Inocentes Martires. Ang kaya katamo kapag masusyan ng banal na Eucharistia, panimunan ng Reverend Father Marvin M. Sindao, Director ng Domus Pastorum, Balepari, Maympis, Siyudad ng San Fernando, Pampanga. Kimakanya mo naman paralan na yabe tayo ay malalagwan ng kapaldanan Trinidad Capuli and Cristina Ojero. Abe-abe tayong kantangin ni Indalita Pamuklat. Kilagyuning pa ang poning anak, ang poning banal na espiritu. Amen. Ing kapayapaan ating lugod, kambe na ning kasalpantayanan na ipagkalob na ning Diyos ipa, at ning Ginoong Jesucristo, mantabe sana kaya kayungan. At kaya ka antimurin. Kabang pagsadyan tayong pagmasosya ning misteryo ning lugod ng Kristo, tanggapan tala ring kasalanan tamo, at ipanigapo tamo king Ginoong patawaran ang pampasik na nga nakatamo. Aminan ko king Diyos, ang mapamakalulo, At kaya kayo kapatid, ing mikasala kong bina, king pamisi, pamangamano, ang pompamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king maya pasukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat, ulinita ipanikapuko kang nuwan na Mariang kapinanman Virhen, karing sablang anghel lampong banal, at kaya kayo kapatid, ing ipanalangin niyo ko king Diyos sa ginuta mo. Hindi o sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at yung pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamo, kimbiye alananga. Amen. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Gloria in excelsis Deo. Sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakilang mong kalwalhatian. Panginoon namin Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulugtong sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, inang panganan dakang kapurian ding Santos Inocentes, kapamilatan ning kamatayan na delananda para kang Kristo. Patutuanan da naman sa rimbiemi, ing kasalpantayanan na papasyag da ring labi mi. Iti aduan mi, king kapamilatan ning ginuming Jesu Kristo ang anak mo,
ang mabibiyan po magari kami mo, king kami tunganing banal na Espiritu, Diyos manggaman king aranangga. Amen. Makiramdam tao po king amano ning Ginoo. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Juan. Itiya ing balita at imdammi, king kayang anak, apapasyagmi ngeni ke kayo. Ing Diyos suluya at alang nanomang dalumdum keya. Nung sasabyan tamong kayabe tayo, dapat bibiye-biyeta naman king karalumduman, maglaram tamo at eta mabibiye king katutuan. Dapat nung mabibiye tamo king sala, antimo nung makananuyang at yu king sala, at intang pamisasan metong at ingdaya ng Jesus, anak na linisa nakatamo king sablang kasalanan. Nung sabyan tamong alatang kasalanan, pipirayat nan tamo ing kekatang sarili at alayo kekatamo ing katutuan. Nung ikumpisal tamo ing kekatang kasalanan, ayasahan tamo king ipatawad no kekatamo ning Diyos at linisa nakatamo king sablatang dewakan uling tapatya. Dapat nung sabyan tamong eta may kasala, gagawan tayang malaram ing Diyos at alayo ke katamo ing keyang amano. Pakamalan kong anak, susulat ko iti ke kayo, pan-eko mi kasala, dapat nung ninuman mi kasalaya, atin tamong talapamilatan king ipa. Ing talapamilatan tamo, i Hesu Kristo, ing alang bakas kasalanan. Uling i Hesu Kristo mismo, yaing menatbus karing kasalanan tamo, at aliwa mo karing kasalanan tamo, nune pati karing kasalanan da, ring sablang tao. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Dios. Ing kaladwa tamo, miligtas siyang anting ayop, king inumandang bitag. Ing kaladwata mo, miligtas siyang anting ayop, king inumandang bitag. Nung nakata, penigan ning Ginoo, inyanding kalaban, linusog da katamo, magkang penakmol da katang mabye, wuling maragul, ing kasbura ke katamo. Ing kaladwata mo, miligtas siya anting ayop, king inumandang bitag. Ing agus ning albog, tinangen nakatasa at pepalbog, linumod nakatasa ning mabilis aagos. Ing kaladwata mo, miligtas siyang anting ayop, king inumandang bitag. Anting ayop miligtas tamo, king inumandang bitag, mesiraya ing bitag at miligtas tamo, ing kasaupan tamo at yuking lagyo ning Ginoo, ing ninalang king banwa at yato. Ing kaladwata mo, miligtas siyang anting ayop, king inumandang bitag. Parangalan tayong maya pabalita. Ginoo mantabaya kaya kayo. At kaya kanti mo rin. Pamamasang iba't king maya pabalita, pangkang San Mateo. Ligaya kaya ka, o Ginoo. Kalakora ding mga biyasa, pepakit siya ng anghel ning Ginoo kang Jose, king kapamilatan ning meto kapaninap nga nakeya, mibangon ka, idalaming anak ampo ning imana, at punta kayo Ehipto. Eko mama ko ka rin hanggang eko sabihan, uling papa nin tuneng Herodes, ing anak baneng ipapate.
May bangon niya Yose, at kanita mo ring benging ita, dela na la ring miindo, at menulakan la para Ehipto. May natili la ka rin ang gaking Meteya Herodes. Makanyan meto pa, di nga manong sinabi ng Ginoo, king kapamilataning propeta, inahos king lumuwal ibat king Ehipto, ing kanakong anak. Mimuayang emunano Herodes, inya nga balo ng melin lang iya karing mga biyasa. Inya pepapatay na langan ding anak alalaki, karing Bethlehem, at karing lugal, karing makalapit na lugal. Di sablang anak alalaki, aatina nga duwang banwatwa at pababa, at pangingikuha ng awosisa, karing mga biyasa. Kanita may tupad, inga manong sinabi ng propeta Jeremias, meramdam niya yung siwala, karin rama, ngungulangol at manyambitan, Irakel tatangisano rin kayang anak, e bisang mipamatulan, uling mga mate langan. Maayap abalita ng Ginoo. Kapurian ke ka o Kristo. Giningal dong iti, pag masusantaya po, at sinabi na ng introduction na din, ang Niños Inocentes, or the Feast of Holy Innocents. Ini pong kapyasan na ini, gaganaka na laki katamo, itang massacre, daretang infant boys. Manibat nga na ng Ebanghelyo, manibat edad adwang banwa pababa. Uling Herodes, yalang Herodes, inyang timdam ne magselos siya at insecure ya. Inyang timdam na namibait siya imbayong hari ng Israel. Kasi Herodes, di na tayong background, ninuman maging balakid king trono na, anytime, talagang i-dethrone na itang tao nga ita. Gawa yung parang para mawalaya. Kaya halimbawa, papatay ng asawa na, Mariam, siyempre, asawa na kaya ba't itang anak ng Mariam adwang lalaki, itang apo ng Mariam, itang manang Mariam. Nini, at inya mo naman maging adwang anak ka lalaki. Aristobulus sa po Alexander, papatay na lang naman by his order. Kaya pong libro ng Daniel Ropes, itang title na Jesus and His Times, sasabihan na inya kanong detang tawli ng banwang mabye Herodes, may suffer ya kanong arteriosclerosis. Talaga anong matinding kasakitan, masakit ing panamdaman na mental and physical disorder. At bayo mate, talaga may katatlo pelitan ing kayang last will and testament. And in his death agony, niya maging alune, in order na la, may minuto siya mo namang i-massacre na la ring Jewish community to ensure ating kikyak potang metene. So makanya niya katindi ng tao ngay ni Herod. Anya pinumbalikan tayong kwento, malawot because of that background. Inyang perandaman ng Herod at abalo na melin lang ya karining atlong pantas, dahil pantas amin ta karin. The wise man, uling mibalik. Sabi na kasi muna na kayo ka rin, kahit sabihin nyo kakuno ka rin niya, ako man, di nang kerigalo. Oita, uling may soraya, oita, pepapatay na lang ang detang adwang banwang lalaki, karin king Bethlehem, apore tapak, karati galugal. Anya makanya niyang awsad na mo rin kini, ikita mo na rin yung innocent victim sa rin, ilaretang first fruits. They are the flowers and first fruits of the Savior's legion of martyrs. Ilarening taong migwagila king yato, andyang hindi man nabalong yato, nunanuya, ang pong hindi man naranasan, nunanuya ing danger at chuking yato, alalang ang kamuwang muwang. On this feast day of Holy Innocents, isipan tala mo naman, isipan tala rin ang millions of children na magkasakit, pasakitan da, mamamasakerla naman, kitang aliwaliwang paralan ng violence. Any form of violence. Naman may talagang pemate da lang makanini, but children who are really suffering from this, matitreating niya yung karelang biye, yung karelang dignidad, yung karelang karapatan ng pamag-aral,
in karelang biye. Kawangas na mo rin ining abortion, poprotektahan ining batas karingaluang bansa, pero nung lalaban may that is an abominable crime. Protektado mo ining batas, legalya, for example, but niya patuloy la rin yung mamamatay alang kasalanan na anak at suking siya pupunan daring imara. Ganakantala naman detang innocently victimized by parental neglect. Detang neglect and child labor. Karakal makanyan. Kaya minsan naganak ako, kitnan may itameto ang magtintang sampagita. King San Fernando. Mag-aral Ketang oras ito dapat yung eskwela. Ay no ka rin yung marima mo. Tana, susugal yan. Itang makanya niya dugoy anak, magobra. That's child labor. And all other forms of abuse for these innocent children. All of this cry to heaven for vengeance. Pero nga napin, this form of violence and abuse, so papalto na nakikata mo, na hanggang yan kasalukuyan, dakala pa mo rin ding Herodes. Amabiye, busal tamo. You have to be careful with these people. Tandaan ng tama po lang ng karinganak na let us remember that children are wonderful gifts from God. Ilapin na rin because of their sense of wonder, maka-amaze la, makatulala, makasayala, at maka-inspire la. Nandun po manalbe kong YouTube. I get chance to see interbande po yung Marian Rivera. Kaya rewind siya yata itan. Nung sakali na nung buri mong ibalik. Rewind Buri ko ding anak. Magbalik lang anak din, yung kanakong anak ngayon. Pero kung naman tayo ko po rin dago, anong kabilis mawala. Kasi dati kayabe ko lang yan, mag-aral no kasi, itang kapit na ning albieda, tsune, school. Kaya kung natugawa ka kayabe, how I wish balik ko itang anak la pa talagang kayabe ko lang parati. Itang makanita ba, how children brings joy to people. Ako na kayo mamusot ko rin ka. Anak talaga, cute lang potang anak lang, andyang makulit lang, masaya ka, pero patse, mga ragul na lang, may bumunong panya ka lang bata lang. Anyway, look at these children, how they bring joy to people. Ating may itong kwento, a 4-year-old child who went to a pediatrician for a checkup. And in doctor, inyang lawin, kayang balugbog with an otoscope, he asked, "Do you think I'll find Big Bird here?" Lagi siya sa Mr. Big Bird in here. Nanahimik niya mo yung anak. The next time, the doctor, kinain na naman tang kayandila with a tongue depressor. And then sabi niya, "Do you think I'll find the Cookie Monster down there?" Again, the little girl was so silent. Kaya yung doctor, kingwanit ang stethoscope na and started auscultating the chest. As he listened to her heartbeat, may utang na naman yung doctor. "Do you think I'll hear Barney there?" "Oh no," nga the little girl. "Oh no, Jesus is in my heart." Barney's on my underpants. Saya perya pala. Wait, well, ako pinbugay kayo, yung dinganak, they occupy a very special place in the heart of Jesus. What tatandaan niya po, inyang ting disipulos, lalapit na rin anak. Kaya panabida lang lumapit kaya. Wari, kaya wana no nga pong Ginoo, sabihan, laburin nyo la. Pwede panabida lang, mangya kayo, maglele ako, ket. Ay, paborin nyo la, let the children come to me. And in Matthew chapter 18 to 3 to 6, nga na nga pong Ginoo. Then he said, "Amen, I say to you, unless you turn and become like children, you will not enter the kingdom of heaven. Whoever humbles himself like this child is the greatest in the kingdom of heaven. And whoever receives one child such as this in my name receives me. Whoever causes one of these little ones who believe in me to sin,
It would be better for him to have a great millstone hang around his neck to be drowned in the depths of the sea. So that's how special children are. Kaya nga po ngayon, ngini pagdiganakan tayo ninyo sa Inocentes, let us continue to love and protect our children, especially the rights of children, defenseless na po din, helpless la. So that's why even the law is really biased towards them. Karing minors, even in the law, kita mo pa siya na rin inabuso mo rin, and it was found out to be true, then usually a non-bailable offenses la rin, non-bailable crime la rin. So we really have to protect these children, not because or anything, pero nga both the state and God loves them. Both the state at siyempre, ila rin maging future na rin kay katamong bansa, ang poning pisamban. So therefore, they have to be formed well. Uling nga din nga nakarini, makanano ko na pinorma niya nga anak da, at inyang resulta yan when they become adults. Psychology would always do that. Balik-balik na kapotang anak ka. At kaya naluluwa detang unresolved issues. Kanyapin mag-manifest la during your adulthood. So kanyapin na kaulagay formative years. Daring nga that we really have to take care of them. We cherish them. And we love them. Bubbly naman din. Masaya, innocent ila. So sana we continue to pray and let us always consider that these children are gifts. They're not burdens. They are gifts from God. They are gifts for couple who love each other. Whether it's out of marriage or out of wedlock or whatsoever, these children, alalang kasalanan din. They just are, they need to live, they need to be respected, and they need to be, kailangan ibiyamoy tang karapatan da bilang tao. Uling tao lang, kawangis tamo. Amen. Kabatat yung panahon na iti, ing lugod at ganakanin Diyos, sa kaya katang talapagligtas, linto busal tamo. Yang pangtala rin kaya katang panalangin kay Diyos, nga tamong manalangin, ginugawan mo kayang talapatutumo, kaya kaba ning biyemi. Ginugawan mo kayong talapatutumo kaya kaba ng biyemi. Para king banal na kapulungan, may biyebiyesa na king kasalpantayanan ng Kristo, ingamanong may bayit, para kaya katamo, king kalinis-lisa ng Birhen Maria, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, gawan mo kayang talapatutumo, kaya kaba ning biyemi. Para king kapayapan at ikakayap ning mabilugayato, ding kalam ning Dios, king biyeti, tayran na katasana, king kaligtasan ning tutuking biye, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, gawan mo kayang talapatutumo, kaya kaba ning biyemi. Para karing daralang kasakitan, paulinin dano o kalungkutan, banging misteryo ning pangabait ng Kristo, pagdala na lang kapayapan at masanting pamikakatawan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, gawan mo kayang talapatutumo, kaya kaba ning biyemi. Para king kiyakatang komunidad at ding pamilya tamo, ang matulang tinanggap kang Kristo, king karelang biye, abaluresa ng tanggapan, kareng pakakalulu at taong magkakasakit king yato, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, gawan mo kayang talapatutumo, kaya kaba ning biyemi. Tanggapan na sana ng Diyos, ing kapasalamatan, at ring sarili tang kapagnasan. Ring kapagnasan na rin sa blang makayantabi kaniting kaorasan. Ring kapagnasan na paralada rin kiyakatamon talapakiramdam king radyo at talapanalbeking online streaming. Karang may yayaliwang programa ning kiyakatamong radyo at ring makapasubali ng kapagnasan ning radyo ning kiyakatamong Arkidiocese. Iyuri no sana, king Keriana maligaya rin kapatid tamo mayamo na biye, lalo na iraf, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, gawan mo kayang talapatutumo, kaya kaba ning biyemi. Maria, behit ne, ing kaya kang anak Yeso Kristo, king kadalisayan at lugod. Apalad no sana ring panalangin mi, arapan mo, ulgagawan mila kilagyo ng Yesus, aginomi. Amen. Dali tamo po parking pamagsadya kareng ay. Sinabi ning anghel karing pasto, magdalara kayong maya pabalita,
bibait siyang eningbengi, ing talapagligtasyo. Haleluya, haleluya. Ding taong maglakad king karalunduman, menakit lang masamang sulok. Ding taong manok nangang king madalundong, ngening sala sa slagya karelangan. Sinabi ning anghel karing pastol, pagdalara kayong payapabalita, bibait siyang eningbengi, ing palapagligtasyo. Haleluya, haleluya. O Ginoo, karagol ning tulang binyemo, maligaya ing biyemi king huli mo. Pinganak, mibait siya para ke kami, mibait siya ing maniwala king biyemi. Sinabi ning anghel karing pastol, pagdalara kayong mayapabalita, mibait siyang eningbengi, ing talapagligtasyo. Haleluya, haleluya. Ausan niyang makapagmulalang tagapayo, mayupayang Diyos alan hanggang ipa. Manalangin kayo kapatid, bari daon tamo, matagapyara panin Diyos, ipang lubos mayupaya. Kaning Ginoo, itindawang karenggamat mo, king kapuriyan po ni kaligay ni Lagyuna, king kasaplala tamo ating mabilog ng banala kapulungan. Oy pamimiglalang ipagkalup mo kaya kami imbyemo, agyamang bayo mi pa aing tinjan, ing kabaldugan na niti. Tanggapan mo sana retingay na daralami, kimit mo lugod, at ikabos mo kami karingge kayong kasalanan. Itihadon mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi kaya At kayo. keka antimurin, Itas sila ring puso yun. makatas na laging Ginoo, Pasalamatan tayo yung ginawa Diyos. Tamo. iti karapat-dapat ang pomatulit. Tunepin karapat dapat ampon matulid. Ing pasalamatan da ka kapilan man, ampon no ka rin manoy pa. Diyos, kingalananggat, lubos mayupaya, kapamilatan ng Yeso Kristo ang ginumi. Kimisteryo ning amanong mi katawan tao, sinlagya ka rin panimanman mi, imbayong sala ning kaya kaligaya. Kaya akikilala miya at tatatangalan nin Diyos, inya mabibiyasa kayang lulugod kin Diyos, emi akakit. Ulinita, kamberi sa blangkoro ring anghel ka rin banwa, daralit ming kaya kaligaya, layon makiabi ang lantok ng babiye kapurian keka, at ngaming kakanta. Sa mayupaya,
happening banaloy pa, ikay sibol ni sablang kabanalan, uli ni tay paniga pumi, itugtog me ng espiritu mo, antimong titi pangambon, kareting ayin mi, ban pabanala nala, at parake kami, gawa na lang katawan, ang pondaya, ng ginuming Yeso Kristo. At tatandaanan mi pa kanitang benging mi panganyayaya, at bayo na kusang lubdinawon ng Biena, kimpamailasa ang pong kamataya na kinuha ng tinape, pe pasalamatan na kat pinuri, piraso ng tinape, dinuwang na iti, karing disipulo na nga na, kuwanan niya iti kayungan, at kanan niya, uling iti ang katawan ko, ami daon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay banting ngapunan, kinuha ng kalis, pasibayo, pepasalamata, nakat pinuri, dinuwang na iti, karig disipulo na nga na, kunan niya iti, kayo nga at minum kayo kaniti, uling iti ang kalis, ting daya ko, ting daya ning bayo ang pongal na gantipan, ami bubo para kay kayo ang pon para karisablan tao, ban kanita mi patawaran na rin kasalanan, daptan niyo iti, kimpamigaga na kayo, kanako. Maulayang misteryo ning kasalpantayanan. Inyang inigaganakan mi, o mapamakalulungib pa, ing kamatayan ng poning pangasablina mebie, daraon mi akya kay ting tinape ning bie, ang poning kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatang keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad, arapan mo ang pon sumuyo keka. Ikami nga sanang misulusulo, king katawan ng pondaya ng Kristo, di puna na kaming antimong metong ning banal espiritu. Ganakan mayo, ipahing banal kapulungan mo, makalaganap king meto yato, ban may ganap yakilugod, kambenang i Francisco, ing Papa mi, at i Florentino, ing Obispo mi, Ipasiano, ing Obispo Emerito mi, di sablang pari, ang pondiakono, at di sablang susuyo, king kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi, aminuna ng pepainawa, kimpiyong kapanayan, ning pangasabling mebie. Idala mo la, at di sablang mayango na bie, kimpakalulo mo, kitang masalang harapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat, magkamit kimbie alananga, ban kamben in one Virgen Maria, induning Dios, kamben ng San Jose ng esposo na, kamben in one apostol, kamben ng San Fernando, San Gabriel Arcangel, at kamben sa blang banal, ami biyebye kalugod-lugod keka, king keka banding panahon, apurian ng pon apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Yeso Kristong anak mo. King kapamilatana, kambena at kaya, o Diyos ikpang mayupayang tutu, kagom ning banal na espiritu, pupuryanda ka at parangalan, manggaman king alanangga. Amen, 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 Ngini manalangin tamit mong kapanaligan at lugod king ipa, karing amanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. amen.
Ikabos mo kami kisablang Marokoy pa, malugod mong ipagkalubi kapayapan king panahon mi. Baking kasaupaning pakalulo mo, mitimawa kaming parati king pamanalipan ning kasalanan, at nikabyos kami nga lang kasasagkulan, kisablang kaligaligan, kapampanayan ang ponpagsadyan mi, impanyatan ng mitmong ligaya, ning talapangabos mi, Yesu Kristo. Uling keka ing kairian ating kayo payan ng poing ligaya manggaman king anananga. O Diyos ay paming ginuming Yesu Kristo, sinabi na kareng apostol na, ing kapayapan ko lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mula sana babalikdan din kasalanan mi, nuneng pansinan mo ing kasalpantayanan, ning banala kapulungan mo, at umayapan ng ponpisan metungan mi, agpangking kaburian mo, ika mabibiyan pon magari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapan ing ginuman tabi sana kapilan man kaya kayo. At keka Ang antimure. Kristo, ang ginawa kay katamungan, ang timong may kakapatad, king kapamilatan ng krus na, pugayan tayo ng metong at metong, kintanda ng pamay kasut, ampon kapayapan. Kapayapan, keko. Cordero ning Diyos, amilalako, king kasalanan niya. Pagkaluluan mo kami, pagkaluluan mo kami. Cordero ning Diyos, amilalako, king kasalanan niya. Pagkaluluan mo kami, pagkaluluan mo kami. Cordero ning Diyos, amilalako, king kasalanan niya. Ibigay mo kay kaming kapayapan, ibigay mo yung kapayapan, ibigay mo yung kapayapan, ibigay mo yung kapayapan. Niyo yung kordero ning Dios, niyo yung milalako king kasalanan ning yato, nuwan larig mayayawos king apuna ning kordero. Gino, eko matampang tanggap keka, dapat iyakas may nga mano mo, kumayap na ako.
Para kareng makiramdam kareng radyo at manalbeking Facebook Live ay makatanggap komunyon, king pisikal paralan, abay na kayong yan iking pamangadi kaniting dapat ng espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsuka king kabanal-balala na sakramento, kaluguran da ka maingit king sablang bagi at pagnasen ko, ing tanggapan da ka, dapat paulin ng pinandit, era ka atanggap king sakramento, o may kamo man espiritual kening puso ko. Kakaulan ta ka bala mo mawari at tsuka ka rin, at pakisat metong kayong lubusan ng sarili ko kaya ka. E mo sana yung paintulot ka pinanman, ing mikawani ko kaya ka. Amen. Manalangin tamo. Oy paming malugod, kapamilataning metong alang amanong pamipasyag kasalpantayanan king kekanak, ding niños inosentes, mi koronan lang biye pauli ning kayang pangabait. Manano na sanang ding sablang tao at tanggap ka rin kaya kang kalam king aldoyti, das nandang makirake king kaganapan ning kaligtasan. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong kinumi. Ang ginuman tabayak kaya kayo, At kaya ka antimurin, bendisyonan na kayo ng lubos sa mayupayang Diyos. Ing iba, ang poning anak, ang poning banal Espiritu. Amen. Ing misa mi daon may na kayo king kapayapan. Salamat, King Diyos. Sobrang anak ni Diyos, tugsong kayo kintula, uling di bait ya, Jesus, manalangin tamo, pasalamat kigipa, salamat bumibait ya, Jesus. Pastul king barangle, magpastul ka rin tupa, karela pepakit ya, king anghel na ningginu, e kayo tatakot, masaya'y manita ko, di bait ya, sobrang anak ni Diyos, tukso kayo kintula, uling di bait ya, Jesus, manalangin tamo, pasalamat kingipa, salamat tumibait ya, Jesus. Maglasyang gat panapon, kekongan.